Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masing-masing na fain istoritan bi tinan nagsupat pero ini istoritan bi sumanamyan. Isko itu pataman kebirao ng si istoritan bi si taman lawin ini si lembuah mungkin ini. Yani pasal kehajian Allah Subhanahu wa taala. Tinan po sa manin na anti barao so may tabus ro ano nabus tibihin niya nagtabisarati bisimana niya salam nagtabisarati bisamya pasal kajihan atau katalew tibi si Allah Subhanahu wa taala bisan tinenga at kitewe tibi magjata pagkasite manusia insya Allah nila Tuhan Rabbul Alamin masih kita hindi ini zaman bisarane ini bisara amran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasal kehajiannya pasal yang kehalan Allah Subhanahu wa taala nasihitihim biyatin ng buah-buah mag kahagan ng buah-buah yatin mag yan melila do Allah Subhanahu wa taala ubos si kuito pamatamanan tibiraw iya subject din موضوع تنبيه atau ya besaran tنبيه masuk episode patsine dan mulai semua kita besarahin Allah Subhanahu wa taala taala amma matalain amman kita semua haja amman najihim semua problemahin enggak kita wa Allah Subhanahu wa taala kaatikiti biwati Allah Subhanahu wa taala magnyata tanan sinin yan binisaratin Waalaikumsalam binisaratin bi kuitu pasal ini makazari Allah Subhanahu wa taala tekite tevi atau gai ini binisaratin bi lupatan tevi ini yan subjektif ini tekite bisarai Dina kita magmatale untuk Allah Subhanahu wa taala dan buah-buah sih. Dan do tehjete tamanan tamahje do abisan tala ang mamatala ng ban kita. Naubos bakas temisarate bine pisimana miya yene bisarale natu sito yene sualin atau bisarahin ketelewin ini makazari kita megkite atau megkesua Tuhan Rabbul Alamin bisan pinti pagkadaran dito balik-balik tibil sarawa at samian Allah Subhanahu wa taala tala amban matalahin amban kitebi siku itu ini makasari pagka Allah Subhanahu wa taala gania bentuk na gania sa banding ne tibil sarawa at tanganen tibil sarawa at betisten pagkadalan bisarane tibil sarawa at biyan luwenet Sumegua sifat naman kaya mo gay manjari kita mag-angan-angan atau yan pikil-pikil sa amin magkanangkan ng kirahin tangan yan sa amin ko tangan manusia atau betis dan ko betis na manusia atau alwerin gaya magkasari sumegua ganya sa pendin na ganya upamana bisan inetusi sikit si manusia sifat nan sa amin sumite bisara haja asal iya kompleto sipatkan amban kita manusia amban tangan na si betis na si kemon ini Allah Subhanahu wa taala gayet bisa atau gayet upama tu si kita manusia sumay kahagat tebi asal buna bang iya niya kompleto ubos nintiya miya binisara wa tebi iya tala amban matalahin sumegwa din kita magmatala utun juye tala ulit tebi alhamdulillah dan bisa enggak tikit tebi Kuana may tibisaratin magbalik-balik si semananya. Wa ito, ini bisarahin. Ini makasari
kita magkasua atau makasari tikitete Tuhan Rabbul Alamin ini makas berisrat bisa malamnya depelebemia bisa dia lai dia tak pan aras kita Tuhan tebene mian lengitin samian pagtalahan denduk amban dan buat pisi langit dan buat wis betul lapis magpangkat ubus amban langit pisi mian kursi amban kursi pisi buat amban buat pisar samen bagas berisrat bisa mentalahan me pagtalahan makhluk ini Allah subhanahu wa ta'ala dia tak apa amban kemul berarti bisaramnya itu kental amban matahin amban kita Allah subhanahu wa ta'ala nah itu bisarahin pagay itala amban matalahin amban kita ini makasari Allah subhanahu wa ta'ala etinen bisarate iye makasari kita magkasua duki atau makasari tikitete nobus gero kita pisi basat ayatin si zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teriyata kina miraji sekene balik ek kami qaul ek kami sara ng wala buwa sa amin ek kami sara na sahabat ne inne sekene tek kabalik itu si mian Makkah itu na bulak na ek kami sa amin magtawil atau misara pinay ng badya ta langit ye us makipag kita Allah subhanahu wa ta'ala Terus ni ada buah misara sahabat ni, tapit-tapit ni siya, yan ni anda ni Aisyah. Si pasal story pasal ruya, historiin. Kaya ni bang upama niya misara, niya nga kasikaam, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagkitid atau tigitene, yan Allah subhanahu wa ta'ala, bakad kadhab, yan asal nagdusta pindi alay. Saya bisaranya. Di bisara udah buat. Saya bagi magbida-bida saya bagian wande. Tinan ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niyan dinaku Allah subhanahu wa ta'ala so iman te bisara sahabat. Ek kasi magbida-bida tamalan yan. Iyan walhasil gaya nga ka samian si sahabat den we tikitene magbarahrapan siya atau tikitene mag niyan tapit siya sa amin sina Allah subhanahu wa ta'ala. So, ina tenuhin, pinain tikitene dembuwa qaul, yene tikitene si Jibril alayhi salatu wassalam, yene tikitene si al-ufuq al-mubin, yata tikite wene orasmian, yene kapa kahadje si Jibril asarial ke pengehinang Allah subhanahu wa ta'ala iya kihadjen sa amin. Tenno. Dalam manusia. Daya netinen, itikitenen, sumaguwa bangipin Aisyah Allah subhanahu wa ta'ala gak tikitenen sa amin, gak makakayo tikitenen. Tapi itu sekita bida mikian, ini istri tibigituhin, tinen, pagi kau ni amban kita, dalam tebisara pinay. Na, dalam tebisara, bahasa sa amin Allah subhanahu wa ta'ala, atau gay mararahin, Tuhanin, gay mararahin pagkakarin, pagkitalawin, manggiro bahasa tigita sa amin. Nagara bakas tibisarate rin lumawa na dito. Pusinin binisarahin pero Allah subhanahu wa ta'ala mian nga kanan sa inin. Nga ka Allah subhanahu wa ta'ala duk nga ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sigiti. Ine in bennal yeme manusia magkahagad tudyo Allah subhanahu wa ta'ala ala anna al-mu'minina yalqawna rabbahum ba'da mautihim. Inna Allah subhanahu wa ta'ala asal masing-masing pagkiswaan niya atau tikiswaan niya Tuhan na Rabbul Alamin. Masih tikiswaan niya. Sumaguwa ba'da mautihim puas amban kamati. Puas amban kamati. Nawalhasil in manusyain ngangkan nime salapus salih jadi kung basag pin may iman din kung may kasabot te beremian pin te may amal nagjihad pin sa amiyan ni Allah subhanahu wa ta'ala jaman may sahabatin siya asal kinabayaan din mate siya mura pag-asainin mangkin siya magkaswa tikaswa na Allah subhanahu wa ta'ala bang siya waktu puasa magkinatin at yun ang banggero pa puas banggay pa manusyain mate na dibasa na sila ng kayo magkaswa ng Allah subhanahu wa ta'ala na kanime babasag iman din
may sahabatin, salafus salih, asal sa ikabayaan din. Labi-labi, ito na, binawa na si zaman Rasulin, ito na, nagdialuhan, batang bisa, numakanak sabihan, pe, dikidigi, Rasulullah ko pwede mag-jihad. Ito, ano sabihan, kasi pinikilan sa iyan, pagkina Rasulun sa sarata, di sa amin, makakasabi. Kahabar Allah subhanahu wa ta'ala. Ha. Ito din, manusia, bang peelum, gamig, kasuwa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawa, ini nasi Bisrael nasi inin mian magkasuwa Allah subhanahu wa ta'ala yene duk ipun ne mu'minin bang puas ne amman kemete ine dalil ne jepi basad Bisrael duk pinain Bisra ko pe gania tinubuk-tubuk gania ine gania lah ibente pengaduan te dalil atau pengaduan te sentikan te besar Allah subhanahu wa ta'ala. Nasil Allah subhanahu wa ta'ala mengakahin. Pero Allah subhanahu wa ta'ala si suratul Baqarah. Di Bismillahirrahmanirrahim. Inna wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquhu wa basyiril mu'minin. Si suratul Baqarah ayat ini dan si ayat 230 ini. Tandaan ben natin Allah subhanahu wa ta'ala ngaka pinne wattaqullaha tinalaw ka ang ome manusia atau pun mula-mula meninin tinalaw ka sa Allah subhanahu wa ta'ala ito kita bini tinalaw ka sa Allah subhanahu wa ta'ala ubus wa'lamu ingatun bipinne seven bi duk pepihum bitad dalam pengetean bi asal itikarun bi bune bangkaam puas amban kitelew bisa Allah subhanahu wa ta'ala bune bangkaam ingatun bi asal sebennal annakum mulakuhu asal te keswa bi atau terumpak bi tidak mikipek keswa ka amduk sine iluk Tuhan Rabbul Alamin ini istri bi tala amban matalahin Allah subhanahu wa ta'ala aduk hajja amban majid kiamat dan sini suwaktu na sini tidak berisra inakan kita bi Allah subhanahu wa ta'ala annakum mulaquhu asal sebennal teet ini songdu atau ini tekeswabi Allah subhanahu wa ta'ala iye bakas mengihinang kaamin ne dege bang tu sidunya ke dege te bi ina te bisara wa ini daran te bisara te biatina ila diata amman talahin amman kita ini Allah subhanahu wa ta'ala wa basyiril mu'minin pangaka tawa biatinen pangaka sime ini manusia magkakahagat tujuh Allah subhanahu wa ta'ala ini umul dan buah kahapan wabasyiril basyirin pinain kahapan menganu memberi si masara basyir bagi kita bisara pinain mau kita bisara bangkam pinang bisara wa Arab asalnya nus nambungin pinne basyir atau pinne naam atau awal lah so pinne basyir atau absyir ti bisara na yan kahapan siyang jawab na tujuh kami bang basyir absyir pin absyir dimen pegya begitu kita awal pina sa mana nagay so lain na kompleto bangkam niyo si Arab pina pekubi atau wana pikiran bisa pinne absyir atau basyir iten kahapan yan ene ida pusam bisarana iten pengumul tujuh kami na nasinin in bisrahin nasinin Allah subhanahu wa ta'ala wa basyiril mu'minin inakahan kita wa ene mu'minin buna bang Allah subhanahu wa ta'ala tegegate kita we netuhu yene Tuhan Rabbul Alamin si waktu kelum na sinunya sumegua hinepusan den bagi mati song we megkesua duk Allah subhanahu wa ta'ala ya iya makanya song we megkesua duk Allah subhanahu wa ta'ala sine yene manusia maghagat tujuh Allah subhanahu wa ta'ala hindu pa ini takwa ini si modu tabi ini dalam minister berbalik ini nangkan asal ini hinang tabi gania senti pemetananie demohie sumegua katale tu Allah subhanahu wa ta'ala pergi ini lebayanten mikkesuan ini lebayanten mikkesuan si kedua ayat Allah subhanahu wa ta'ala dene man kana yarju liqa Allah si sine mabaya ete liqa mikkesuan wala sa tene bisa mikkesuan tina banggainin te bisara wallahu subhanahu wa ta'ala gay makazarin mikkesuan do kay ngene bisara inin
gene penia dalam bisrane liqa ini tebek kesua sumeguam kan te bisrane samian asal makazari kainna sisine dan Allah subhanahu wa ta'ala man kana yarju liqa Allah sisine pinne mag-angan-angan atau mabaya magkasua duk Allah subhanahu wa ta'ala nasi atinin sumek niya syaratnya kedua syarat amban at-taqwa amban katalew lebean pagkasua duk Allah subhanahu wa ta'ala kaisa tagna-tagnamin ini wattaqullaha ta'ala hukam sa Allah subhanahu wa ta'ala iyan lebeanten magkasua duk Allah subhanahu wa ta'ala tawad sa Allah kiamat si kedua syaratnya ini si sine pinne dan buah amban kam mabaya nagkasua duk Allah subhanahu wa ta'ala si sine mabaya atau mag-angan-angan mabaya tikitene Tuhan Rabbul Alamin bilisaras iya tuwa tikitene samian kihajanan samian ini bisaras samian umus makazari nagkasua duk Allah subhanahu wa ta'ala sumegua din Allah subhanahu wa ta'ala irin pinne kirue lebihan penginang luhin supaya kita magkasua atau supaya kau tikasuan Allah subhanahu wa ta'ala sebesong ini dan Allah subhanahu wa ta'ala palyamal nabang nagkapit na mag-angan-angan suway kau pinne maghinang nabangat sa kita ng kuhanin ko pinte ko ito sinuhan tinan kita bitay kita betul itu lay magangan-angan tinan batang niya si intimir magkasaya atau orang batang niya miyan bejugo atau batang niya miyan kamasitato atau Waalaikumsalam batang niya ino yan batang kay baante sumewa gay niyan teedo bang duman labihan binelli atau bang duman labihan duksin nagigit tabi nga suwasin bang duman labihan nini magtrabaho magsongot magbusongot magkasaya nasaya nasubang do kawahat siya mag-angan-angan mag-angan-angan sa amin magtapakur Allah usagam sabi ng batang tek kasi ako sa amin atau batang nasa ako sa amin bugay kayo usa gay kayo maginan kano niya mas lami na lang sinin bisar Allah subhanahu wa ta'ala si sinesine mag-angan-angan atau magkabayaan ini magkasuwa pinarok Allah subhanahu wa ta'ala nagkasua duk ako kay Allah subhanahu wa ta'ala inahinang nen palyamal subay pinaye kuat subay donga subay lumengan atau subay maghinang palyamal maghinang hinang ini palyamal amalan pininig pa na sinilang ini diba maghinang diba ito maghinang teba asasam atau ini lubak pipi itu pagas duk pera sa amin okay kaya ko yan naghinang open sige kita nagpaghinang dumain naghinang kayo Allah subhanahu wa ta'ala falyamal amalan salihan ini dambu kedua syarat bang kembaya magkasua duk Allah subhanahu wa ta'ala si kedua syarat ang bankatalew subay kayo maghinang hinang ini magkasulut tuju Allah subhanahu wa ta'ala na ekut hinang open hinangin hinang nasuwinan sinin ga kemon hinangin bang labihan magkapagkaswa taruk Allah subhanahu wa ta'ala ga kemon hinangin nasin open na Allah subhanahu wa ta'ala tiniba uwi naga subay ina inopen Allah subhanahu wa ta'ala atau labihanan magkapagkaswa dukyahin yeke subay ko maghinang puas amban katali at taku al khawf ina subay ko maghinang hinang magkasulut hinang hap tuju Allah subhanahu wa ta'ala duman ba hinang hap tuju manusia Waalaikumsalam subay hinang magkasulut hinang hap tuju Allah subhanahu wa ta'ala si kedua ininsan bang kita mag-angan-angan nagkite duk Allah subhanahu wa ta'ala sumegwa at pinne maghinang magkasulut yene kesulutan Allah subhanahu wa ta'ala si kau panghinang dunia. Dito gero yan suwe pulias tabi sambat bisaraya kanin na kitawhan tabi mag sa kaya kitawhan na ito hinang makahap si kita hindok kina makalatin bang kita niti ani kita bi yan bongkok ako na bondan bahay na si etinen si pangumula bisu makarik kiri basta kitawhan ne bang panas asal gen inuna taw bang magkayan we kay pipiyo
Bang makibisra iya hinang ni. Nakita sa ako ito. Nasubay. Mapnen tabi ako ito manusiain dia asal sampai ko ito na hadja. Tamde makarakin. Tepe de makap. Tabi amen mo magilang uso. Falyamal amalan salih. Sumagawa iya gay hetin ang mag-angan-angan gay pereng-reng sumay baginang. Baginang ini baginang ha. Daro kita be pag-ek ka baginang ha. Erin terima Allah subhanahu wa ta'ala. Bang mabaya kita nagkasuwa do kiya puas ang pankatalaw binoten sumagawa naghinang ha. Puas ang banmian bang dumendo hinang ha gado ka ugero. Garo lamot nan si Bisaray. Wala yushrik si kedue. Naghinang kayo ha amay-amay painda si gitanon. Da si gitanon duk ine duk Bisrainin wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Si suratul Kahf si ayat 10. Dahatos duk 10 ayat ini. Si sinesine mabaya nagkasuwa duk Allah subhanahu wa ta'ala. Makazari nagkasuwa duk iye. Ibig sabihin kazari, bisa niya tala mamatalahin sumegwa bang siwag tukelum tabi pe niya men ang bankam ga pe late gay ga tabi sa sini sumegwa ba'da mautihim puas pende ang bankamate manusia puas ang ban pagsape niya o baran sa niya makin nagkasuwa duk Allah subhanahu wa ta'ala o puas ang banian lede lam kubur pinay ga pe sumegwa antag si ilaw kiamat nilam suka so sinaluan sa sarili sa iyo Numus, pero Allah subhanahu wa ta'ala diyan sina ba yung magkasodok iya magkasari gay mustahil magkasari bigyan na bisranin bisa ditala mamatalahin sumegwa si waktu kelum nepe ya kita begitu tulay tiya begitu inurungan pengumulan Allah subhanahu wa ta'ala amay da osal tebi si inaruk ina sumegwa osal tebi tiya kita pinulas ni Allah subhanahu wa ta'ala si kita Yerin lebihan ten magkasodok iya idin soy ko maghinang soy hinang Lumpen hinang ina sumegwa hinang hapos Allah subhanahu wa ta'ala. Peglay na ikaw maghinang inang amhaplay dapat pakatanon. Bentel bisa dapat pakatanon. Wala yushrik bi'ibadat rabbih ada pakatanon duk ene mengi kinaban Allah subhanahu wa ta'ala. Yan pinakatan. Bang nagita tabiyo ada ane. Etinan nanansiinin Pwede kita bang maghinanghap na ubus pakanda tayo inilolo na ito mabilawaran tayo kita. Diba ka sa iya? Diba ka sa iya? Diretso. Tinan, pigatiya na sa inan pail na bis asal pinatuto na wa Allah subhanahu wa ta'ala sa kita. Magkasari yan, inin labayan ta nagkasuadok yan tawad sa law kiamat inin. Ina puwas ang bangkatalaw hinang. Ubus hinang hinanghap. Umos lang ikaw talam hinanghap lay. Salama-lama daan ikaw pa daan ikaw sa ambanian. Pag-iinin na kinaban Allah subhanahu wa ta'ala ubos na pagkatanon. Wala yushrik bi ibadat rabbih. Dahil tinda pagkatanon duk ene kapag syirik. Managna ang kapag-syirik duk puwas ang man-syirik ene pinte. Managna ang man-syirik duk kebon ni maasya tujo Allah subhanahu wa ta'ala. Nabang manusia naghinanghap na pinte. Naubos. Pero silang buha, hinangin, magpabaliw. Kasi yan. Nabi Allah subhanahu wa ta'ala, yan nila sinagita rin. Bang niya mag-angan-angan mabaya nagkasuan. Napag-ibang nag-ihin, doon sa mga anak sana. Sabi, okay, depende na siya. Depende na siya. Depende na siya, sunagawa na siya. Pulias na si kita bisara, atau tampal si kita bisara, sentuhan tarapul alamin, inim bisaranin, yan, itinan puas ang bantag metelew te dinak kite ine naghinang hadji hinang hap. Mangkin kita balik pisi ng baywan hinang hap le magin na pahin. Si kedewa si ketello bil Allah subhanahu wa ta'ala. Bil Allah subhanahu wa ta'ala puas ang ban sa adam yan. بأن تبصره الله سبحانه وتعالى الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون سورة البقرة ليس بسامية ومس
Pesuno bisa Allah subhanahu wa ta'ala basatin ng ikimon ayatin, ibig tandaan asalitin ng magkasari, kita magkasuwa atau magkasuwa kita ng Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah magbilang sa pagtilaw ng sinin, mu'minin, yan ay manusa magbitalawin, ng Allah subhanahu wa ta'ala tabat siya Allah kiamat, yan ay may tibisramihan, pesuno, pero Allah subhanahu wa ta'ala, tahiyyatuhum, yawma yalqawnahu salam, wa'adda lahum ajran kabira, ajran karima. Si suratul Ahzab ayat 44. Yemia. Jadi emen tebisara ayat 4 bisara Allah Subhanahu wa taala asal mian emen tandaanen megkasua Allah Subhanahu wa taala pekasua si maipun na yene magmatale o tudyahin tusi waktu kelum na pasidunja. Pagpuas ang kapag matalew meghinang siya hinangha. Iyan, labayan din. Mungkin nagkasod Allah subhanahu wa ta'ala sumeguha ni alay at takwa katala o tudjuye ubus, pag-ubus katalewin sinunuan do gay pereheng gay ningko sumay maghinang ine duwen pen hinang ine examen hinang atinan lamas pipito sumeguha maghinang palya malamalan saliha yan ang maghinang mahapli atau magkasulutli tudju Allah subhanahu wa ta'ala. Ubus si waktu na magkasuwa wallahu subhanahu wa ta'ala at sawat siya Allah kiamat magkasuwa luk Allah subhanahu wa ta'ala pero Allah subhanahu wa ta'ala si Allah kiamat yalqawnahu tahiyyatuhum magsikena siya magkasuwa luk Allah subhanahu wa ta'ala katawhan din na magkasuwa luk Allah subhanahu wa ta'ala na ini bangto si kita magswakto kita magkasuwa si waktu kita bitana pinte mo wala kita Pilipinas dan tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun kakit sa magkisuwa sa lahatin. No, semua ini TV. Iya sa kita bigay magkekep atau kaya magsalam bang sa natagalan. Bisan do kita bitu sa amin de semana ro. Bangkam tek kapito sa ako tek ko sa kami ini bisaratan. Ini bisaratan mo bin. Pin good morning, good afternoon. Kasi Assalamualaikum. Kami kasuwa. Dok, tinuhutan na pintor, magkikeple magano sa amin, si mu'min. Mas naman, hindi pang kita, mula kita si pamilyate, si andate, si ahalite, o si bawriste, tan taon, 2 taon sa amin, nagkaswa balik, itinan, akin kektan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nansing demikian manusia. Bang na magkita rin Allah subhanahu wa ta'ala magkaswa, ini tahinang din, ini, nalam. Tahiyatuhum, yawma yalqawnahu nalam nasiya si Allah subhanahu wa ta'ala si waktu si Allah takitere ne atawa magkasuwa ni si Allah subhanahu wa ta'ala nalam nasiya si waktu takita ne wa di Allah subhanahu wa ta'ala wa yan hadi men menghinang siyahin bencerihin yamian naus nalam nasiya kusine tuju Allah subhanahu wa ta'ala Us wa'adda lahum ajran karima luk Allah subhanahu wa ta'ala sabab pagmeteleure tudjuiye ubus sugpatande sunuanda luk paghinang maghap tudjuiye tabot silaw kiamat pagkasu Allah subhanahu wa ta'ala sisiye ibisarin ne ubus sedih pa aman pagkaswa de luk yere sadje hajji ne nikmat sa jihad na kahapan ang banpengurong Allah subhanahu wa ta'ala si may mu'min ipon na mu'min tabat sa Allah kiamat yan bang magkasuwa na iyerok ipon na sa amin gani surgain lepas si ang bankemon ang banbang na tekitewe inshallah bang pirsipiti bilamot bilay mayam ni kiutudyo ujuhu yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira tabat sa Allah kiamat dembo lelem surga matanon din diretso ng buwa mayam Tuhan ini Allah subhanahu wa ta'ala yan sa hap-hap na nikmat ang bankemon nikmat bang ni dalam surga bang ni penlain ikaw dalam surga sa amin ni kompleto ni sumagawa pa Allah subhanahu wa ta'ala tabat sa ibisara ng buwa gipepen na marahid yun kam dalam surga yan dumen ke lain dalam surga manusia magsikanin minisara wa Allah subhanahu wa ta'ala Yatin enggak apa kita so bisara pa dalam surga penne pekaso ini penne kabayan bi yatin man ako pero Allah pen mu'minin sa dalam surga ya rab
Wega pepende ko ito pesek no kam dalam surga tadi ka dalam surga maglimaya. Wega pepende pepote no pamayuan kami tadi ka dalam surga sabiya. Pero Allah subhanahu wa ta'ala ga pe sumegua niya pepende pagurung ko sika metin parambako ene kam dalam surga yan ine pegpain ne usami bisaranen ilukahlu ene hijabin. Ine hijabnen وحجابه النور جرا حجابن antara dalam surga aduk ene ipunnen yene sahaya samian ubus talak sayahin pegua si Allah subhanahu wa ta'ala ine peyado tebehin kaisa at-taqwa keruwe subay gitin naginangap tu selo si tu tebehin tabang makin le maganarangan bang tapos sa selo kaya makin ba yene kita makasari sa iya makasari yatinen mian kita bekasuadu Allah subhanahu wa ta'ala tabut yalau kiamat yemen bisaranen wa bisarabian pegubos pegua samian Allah subhanahu wa ta'ala ubos konan ang story tu pe atau nilaw pe bang mesunsitin supaya bang nilaw sa ini tanda na sa gepetan magbuero pe bang bisara sa ini pinhain le dia surga buena pinhain pa nilaw pe asal sunsit ako sabihan abdo may kasi batang kahapatan pinain tibisara walo batwa Allah subhanahu wa ta'ala haja man majeng kemo sabi na Israel malaikatin amban inin pitus 500 tahun na janan pinapanjan si Jibril alayhi salatu wasalam dan buat peptiknen kekeno niya na inuin uslim ennemetus peptik kawan janan usay ikla na surga Allah ta'ala haja amban kemo sigue pete besual tukin sigue Allah subhanahu wa ta'ala yang surga sana itu suci bagaimana saya bagi dia bete dia ko amban di sinda amban tanah apa kasunci sa bala amban kay basta kasunci ko naman itu saya amban di sire ini amban kay mamesewiti asunci kemo sabi nilo bigalatin sewiti nah saya Panggil. So eri tanda na bang mo, may asay na bisa nun si pe tanda sa gepe tel bisara gepe kumpul ni. Pero ko atahat. Sigat ko naman atas so mga magsari ini live guys so bang kat magsari. Niya pen may soal. Pinain niya dambuwa mate. Lela. Lela mi bisan dupin tingin may hap lela. Tawta may sarang-sarang Sebab waktu namin tu mati presidennya elom mian tabiat raja pemimpin tebe sebe bangga enuin 4 andanin upama ubus pindah ke atuan mati ni ben kemon ubus andanin dalam surga pergi amagap kemon mastur andanin lu pinte imam atau haji atau sama dalam surga ya le dalam surga ingge le andanin Itu so ini penai, megluar penai atau kaya tu saya. Sunci, ingin le tantan, ingin le atau ingin le porin. Ini bangupama niya mekiteleo kaam, dumane tingko da akon bi sembungan bi dok minain asal insulto hai. So bang niya ano dok insulto manamalan. Bangupama niya mekiteleo kaam sampai penginang nage biyan upama. Saya atau kaya usap pinumbi bang say manusiain dumini soal dalam surga soal dalam marka manusia mapatanda dili bang sumay lai tugila lai bangin tanda din bangin po din pero no bumihan mati magana may kibarat may kemo sabi na pinin bang dalam surga Gana problema di bisara. Mati kan problema. Naguyan bagi pangsi pasilunsit problema yan. Kasi duk nage ba. Bang dalam surga kana problema. So bang taman niya at bisara bisan pe ako hatan ko alam mo ko ate diki taman diki bisara problema dumempe kahapan no pedem suwadi ka mana. Dapat alin kahapan. Nasumagwa bang dalam surga ada kana bisara kahapan. Huwag pa kayo magpiha bang sine, poonin bang sine, tukod bang sine, mahap din day, mahap kahi. Inalay kayo mo kung dilam surga kanya. Gana alay pag-inggit, jijil, gana alay pag. Kaya kompleto kanya. Gana pag
pag niyan nakimbu kana bagsasa kani. Nangkan sayin. Nanan sinin. Ko perintahan bayo kita mesunsit lay upama Pinoy. Allah subhanahu wa ta'ala pegua si ipun ne dalam surga selo kiamat. Buhajja tamanan na hajja Allah subhanahu wa ta'ala hajja man dikicin. Sa ingge kesi wenen upama. Upama diserang ko upama. Sa ibe pinte be mo benunsitin. Kung ay disi ibe bilang bangkay manumbasan din andar ko hatong isunsit lang sa isa. Sa ibe siya. Ako hat terus membasahin ikram isunsit yan. Isunsit yung nama. Nah, saya so hapa to yung dama. Saya tilahap so hap tilahap saya. Ibu pinain bagas tabisar ya ato tabisar sa ka jambi ka ba. Seminar sa man sa sa hajj. Aw ya marahin. Lubos na sinin ganan si bisarahin. Gatim so say dalam hadis samian dalam surga na bisarahin dalam surga na. Dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala ipegua siya mu'min lain na itin patampal siya. Bisa menguminin Allah subhanahu wa ta'ala antak dalam surga deh. Pagkala itanda pagkapan itu. Sa ingay si uwa to kay. Pagkita bisarain hajja tamanan hajja Allah subhanahu wa ta'ala. Hajja tamanan hajja. Gita kana make anu yan man kemo na. Nus nan si dalam surga gapena bagas tepili. Metapilihin mengetahui mengorganisasi sini pegete mas terbesar awak ini sih mereka ia mengakain cewek macam sifat-sifat sama Allah subhanahu wa ta'ala aman besarnya atau aman sekiru aman besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga haji dalam surga itu Allah hadir sehingga pihak haji pelhatan dalam dunia ini pihak karat pihak anu semua manusia lain kepada manusia ini nubus demikian problema Bang ni ada lah saya problema rusak. Nah ya pian marah dia dalam surga. Dalam surga indah ne kaya kita bina bakas tebili subete bisara sifat tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dengan ekka ni hajle dan buat kayu ne kayu. Kayu bisa dalam surga. Ni ada buat kayu ne kayu lah dan buat adu kayu Hejhanen dewa net, dewa piti kumek lahing sa amin dewa kumek dulu kita pinang sa amin. 200 tahun ilengan amban aman ini hingga dewa ni may pisya kadon dengan buah dan buah kayu lairu hejhanen. Jadi saya tak bisa ngomong. Dan buah adu kayu dalam surga. Yeni hawa hejhan lak dalam surga. 200 tahun ilengan amban etinet amban dan buah kayu. Na kuingin pe bang kayo kemon itin hangkan ni kan bang tilin o saya ni tinan ko ni biti sarak ni bang me ni anak biti nun sit saya dek sa sunsit mana-mana na sumay gua ga adu na kita bi bisrak na saya ngi makasari ni Allah subhanahu wa ta'ala gania impossible siye tinan ina sa mentahin ng Allah subhanahu wa ta'ala makasari makasari ke itin siye sumagua ini tandaan pegua ta'awud si Allah kiamat Allah subhanahu wa ta'ala si ipun na mu'min yana ipun na magmatale o tudyo iye peg umos magmatale o ruman pen ningko ruman pen ngagad sumay maghinang umos maghinang sumay pen hinang hinangin fa'il yene palyamal amalan saliha na ene maghinang hinangapi urus dada pagkatan na hinang na bang na magkipaghinangap na kumasiyan at orok kupur kipagsirit to Allah subhanahu wa ta'ala dada duk iye bang mabaya iye magkasuwa duk Allah subhanahu wa ta'ala taawot si elew kiamat puas amban pemepete iye bitu amban elodun na sanya iyen miyan tebisara wa Allah subhanahu wa ta'ala miyan sikitewi asal gay impossible asal magkasari pegua Allah subhanahu wa ta'ala si itatawad sa Allah kiamat si ibun na mu'minin lai dalam surga ini mintin pesuno tabisara wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suporta sa ayat tabisara wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amban hadis Abi Hurairah hadis sahih dengan dia dhaif dengan atina ni alai bint mian historia hadis lain direct Abi Hurairah mian Bukhari duk si Muslim bagi riwayatin Bukhari habis hadis Hurairah asal direct Israeli
Gania lai mian sigul mian sig enune mian nampan me pemukuan hadis ni. Dan Abi Hurairah misara ye qalu ya Rasulullah bus misara me ashabatin. Misara me sahabatin qalu ya Rasulullah bisranen tinilla were Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalu ya Rasulullah open Rasulullah hal nara rabbana yawm al-qiyamah. Nasi asal ni adu sab me syo ko pere na mo na me asal na du ka je sab ke no. Me sahabatin asal ma adu sab ke pastian. So do ben ko pinta sunsitan sahabat. Asal anda gusto magkagat, asal dokter asal basag yan ulit. Ya Rasulullah pinne tiyaw kami kiyaw. Ito na dumating tiyaw rikitiki. Ibisrain ito po sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ine pin me sahabatin ya Rasulullah pinne. Hal nana rabbana yawm al-qiyamah. Ini tekitete dipende Tuhan kan kita berjalan ya sahabat kita misalnya qal misara Rasul sallallahu alaihi wasallam ga pende awe magtaos ka so ibisranen sige tilo mga sahabatin qal bisranen ine pende hal tudarruna fi ru'yati syams بالظهيرة ليست فيه صحابة تلاو ترب كوبين لك بين رسول صلى الله عليه وسلم تلاو تكا إيكو تلاو بساميان إنه بمكازارك هتين تكيدت بتوهان تبرب العالمين تابت سلو كامت أبوس بين رسول صلى الله عليه وسلم هل تلاو تبين لك لا بين أو أتوغاي شوي كويتو تلاو تكوبين لك هل تضرون في رؤية الشمس في الظهيرة إنا بيننا ما يمكن بيسي ديتا إلو سيلويا تيريكم إلو لتويلو مساميا نتوا importante basa na pagwalo ka na ali ano dumi may isang matalo may isang masamiya ito ello ataw isang sampu basta al-aam ni data ni matalo masamiya si luhul atawa ومش بمال بين اللون ليست فيه صحابة قا بين نية اللي إنولي قابون قا كيبونا اللي ولي ومش بين صحابات من بين رسول الله بين تكاي بين اللون قا أني عليه أصل claro te quitaré mam especial te quitaré el usa pasal yanan claro tampal gania gempek gania enune el ubus bain rasul sallallahu alaihi wasallam fahal tudarruna fi ru'yatil qamar tak ubus mata'al orang paman sih pene mayam ko pene kampisi bulan isa sisami ini si waktu kam mayam bulan ni alai te kitabe kelligan atawa mia duk keligan duk inalak atau ini saben lai atau age klaro sikam da pinne sumegwa pinne sahabatin teki-teka pinne sal klaro bulan 15 atau 14 saben sal klaro bulanin danta atau manan danta saben teki te wede yene me sahabatin saben ubus qalu la pinne sahabatin aw pinne rasulullah saya da pinne ni ale teki-teka pinne bulanin teki-teka bi elewin atau teki-teka bi bulanin gana dempek ni gana elik na atau gabon sa sa klaro magmata teki-teka bi sa amin nubus misar Rasul sallallahu alaihi wasallam pada Rasul sallallahu alaihi wasallam bisaranen pinne awe dukga atau gay sumegwa magsige po sampan niya pinne teki-tebi elewin sa amian sa mata-mata bulanin sa mata-mata sa amin dantaan din atau awe pinne sahabatin awe pinne teki-teka diga niya dempek di kana ilig klaro teman klaro pinne rasulin qal pinne rasul sallallahu alaihi wasallam sinambungan dawen fawalladhi biyadi sinapahan wa rasul sallallahu alaihi wasallam sinapahan wa rasul sallallahu alaihi wasallam yani ansane atau jawab na si sahabat na miyan sinapahan we ne si miyan
si waktu yang jawab pisi mian yene sahabat na menelewe mian pinne pen Rasul sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi biyadihi la tudarruna fi ru'yati rabbikum illa kama tudarruna fi ru'yati ahadihima. Sapahan ko pinisika. Sapahan ko pinisika mo mga sahabat ko panilaw ko siya kuinin. Asal bune pinne bang tilaw binin sapahan ko sika. Song pinne tekitebi Allah subhanahu wa ta'ala sa mata-mata pengitebi ini pinne kwe pengitebi bulanduk elawian pinne sa mata-mata gada elig-elig. Ito yung klaro patampal sika. Sine? Yun ito ang pinapalanan. Antag taabot si elawian. Ini bisara sine bisara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si sahabat nen yatinen in Allah subhanahu wa ta'ala pekite si mukminin tawud cello kiamat si dalam surga kue pengite bi ke pengite mukmin ene ella mata ella duk ene bulan samian asal klaro kete kana elig-elig ni patampal si antag tawud cello kiamat lesi dalam surga ni manusia dalam tujuh Allah subhanahu wa ta'ala yene atawa manusia nagmetelewin duk manusia yene meghinang mahapin taabot sila kama peguwa si siya yene Allah subhanahu wa ta'ala antag si dalam surga. Si kedua hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makin balik tabi ini ayat ni falyamal amalan salihan pagi importante itinen tiket ante may kain bang ini pa inang mahapin hinang tem si kedua hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yan man ahabba lika Allah ahabba Allah lika'ah wa man kariha lika Allah kariha Allah lika'ah. Si sine-sine Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis sahih sabi ni si sine-sine Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mabaya mabaya si sine-sine amban umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk ipur Allah subhanahu wa ta'ala mabaya megkasua duk Allah subhanahu wa ta'ala si sine-sine mabaya niya dalam pengetian asal mustaq tayo asal magdisita tayo mabaya megkasua duk Allah subhanahu wa ta'ala pagka sine-sine ne sinabot-sabot si Allah subhanahu wa ta'ala sa amin kahadyan sa amin kahapanan sa amin ina ne sumago penya dalam pengetian ne nangis dalam pengetian ne mabaya ne yene megkasua duk Allah subhanahu wa ta'ala ubus per Allah subhanahu per Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si sine-sine mabaya megkasua duk Allah subhanahu wa ta'ala bunay sabin ni bang Allah subhanahu wa ta'ala mas sobra bayanin megkasua duk iye so mabaya Allah sine-sine mabaya megkasua duk Allah subhanahu wa ta'ala demikian in Allah subhanahu wa ta'ala mabaya du isang megkasua duk iye ubus pen Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man kariha lika Allah kariha Allah likahu si sine-sine sabin bunsi dugalan gay mabaya megkasua duk Tuhan na Rabbul Alamin mas labi na bang Allah subhanahu wa ta'ala katinin tala amban matalahin amban iya kinebunsihan doon na manusia aming gimukiswa kinebunsihan doon sa po Allah subhanahu wa ta'ala asal gay mabaya megkasua duk iye yene menggi mabaya megkasua duk iye sige walhasil itu ilabayan ng megkasua Allah subhanahu wa ta'ala kita ruk Allah subhanahu wa ta'ala amban kita iti nandiya inupanan na kita bang mabaya kita megkasua duk Allah subhanahu wa ta'ala mas labi Allah subhanahu wa ta'ala megkasua duk iye sumegwa bang kita sabde megkyan ng gay mabaya megkasua duk Allah subhanahu wa ta'ala mas labi ni bang Tuhan Rabbul Alamin tidak busan kau ini kini megkasua duk kau gay mabaya megkasua duk kau sa nainin itinin
pataman daw kita bisa dokter dismean balik kita dalil hajayan etinen syahid se bisara asal duk pinte kita game ke bisara ga bidda bisara itu begitu dikit pasal Allah Subhanahu wa taala nian gay kita magangang bisara de gay ko magangang bisara pege tiya dalilin bisara amban Allah Subhanahu wa taala duk bisara amban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pege ga tu si dunya gate kita tebi bang Allah Subhanahu wa taala si waktu kelum tebi sumegua bang si waktu kemati ti bisara ini netinen bisarahin ko bisaranya nagigiti magangang bisarane pegeti bisara pegua amban bisara Allah Subhanahu wa taala duk amban sine bisara Nabi tebi Muhammad sallallahu alaihi wasallam balik kita bisa ayat Allah Subhanahu wa taala si sine meggasua subepinne falyamal amalan salihan. Inin sikiru syarat amban etinin keteleun tuju Allah Subhanahu wa taala. Sumewa kamigina. Dumen maganganangan, dumen magtapakko, dumen magniat hadja samian, dumen kelo sikite. Merkap na pigutu. Bang niya pinume kataplikan si masjid. Us dia ini na de amal de pete magtashkil nete bang pete shakal bang pete binasarhara 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 lagi tak ko bagina nunan na sa pag ako mahirangin sa telebek sa telebek ko nete pinatrabaho bagito pinahina na sumagwa to orwisa pagyatin itashkalin natin pinalengan kyo dinako pinain ko sa man misilinin nanuot na kayo kami at wapili ka bisi niya sa niya. Ito yung pinagtrabaho kayo sa niya. Naubos niya na buwa, lusi bidyo, miting gitangan pinli, ako pinli, abisab. Ako pinalumingan. Siya. Nus, nagaro ka na ano, nus, magsulat-sulat ay ruin. Magsulatin. Miyan, hindama sa miyan, ako, na us tinakid pa rin. Us niya, tibisara, de pinahin cash na kiyo. Tinin na, ito sige tayo tibay cash, siin, be sa iyan. Na masigara, ko pinahin na sa bang ni kiyo cash, ni kiyo nuhot duksin no na yung tibisara. May kasi iyan, magpinun sa iyan. Na pinahin, gay pe cash pinahin na bersa, sumiguwa megniyan. Megniyan tayo sa iyan. So, inay niyatan, ito yung besar mag-ibarap, na ito yung besar lang siya. Bangad sa kau magniat, bugay kau usak kau maghinang kau na guna ni. Nang say. Na so makin kau asal klaro maghinang bangkas na ruk peluas ni. Bang pite kau magtabligan sa iya. Na so magwa pinay mga sa biyan magniat dito. Na pero so ka maghinang ka peluas kay nang gautang ka na guna ni. Na say. Nagkome ito. Inin asal pinulias sikiti bi Allah Subhanahu wa taala. Syarat nan bangkite mabaya nagkasuha, sumegwa ko maghinang palya amalan sa. Suwe ko maghinang. Ine hinang mekasulot. Hinang mekasulot. Hinang ha. Upamanen den buha manusia maghinang mekasulot. Kupinte indam. Kemon hinang indamahin kaysa may hinang masjid, hinang may kasuro. Kaya doon may hinang madrasa, hinang may kasuro. Magpangaji, hinang may kasuro. Magkasaya. Nag-usaha, pinte ko, nakitibig niya man, taga magmap ng timo ko, hinang may kasuro tiyan. Sumegua, gay indama pitu si masjid. Ini hinang may kasulot. Kay. Tulo ko na siya. Sambahay, kaya mo nilang yan. Palya amalan salihan. Ini, piyong ko, praise. Nagkasulot silang sa Allah Subhanahu wa ta'ala, kay. Uwe, ino ko magiging masjid. Ino ko magiging buhay. Ino ko magpangaji, ino ko, ito sabi.
Sumay kawin Ganun ba? Walhasil, umbul dan buah. Penuhutan hinang mekasulot tuju Allah subhanahu wa ta'ala sumay magsambahayang. Magsambahayang. Tagna. Palyamal, amalan salihan sumay kayo maghinang sambahayang. Tagna. Ito sambahayang, hinang mekasulot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Magpuwase, hinang mekasulot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Maghaji, hinang mekasulot. Magzakat bang dia zarakatan yang magkasulot. Magpangaji sa ini hinang magkasulot. Magpangaji sa ini hinang magkasulot. Magsadaka hinang magkasulot. Miyan nabang maghinang bohe, nabang maghinang masjid, nabang maghinang madrasa, hinang magkasulot. Magsadaka hinang magkasulot. Ubos miyan meriawa si dua madato na hinang magkasulot. Dumendem buah, paling amal dumendem buah hinang mekasulot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ni inopenan kita mo Allah subhanahu wa ta'ala samian dumendem buah pakai doan tadi rida Allah subhanahu wa ta'ala supaya kita ni mekepek sesuatu ia ta'awud sa Allah kiamat. Paling amal amalan salihan. Nabangupama hininang miyan o edang buha manusia magsambahayang hadya. Sumagawa puwas ang magsambahayang asal level ka niya. Siya masambahayang. Gaya magpuwas gaya magzakat, gaya maghaji. Magsiya mong panghaji ka limagletong hadya pwede ka na dusta yan. Hadji ka na kuna niya. Dusta-rusta rin sa niya. Bang dumen duustan ang Saudi Arabia kaya kahakat. Bang dumen duustan ang Libya kaya kahakat. Bang dumen usan aban Syria ke kahakat, bang dumen usan aban Egypt ke kahakat, bang dumen usan aban Iraq, aban Yemen, aban Jordan ke kahakat. Pero bang usan aban Brazil untuk mantanam ka kadang graduate. Ini berbeda lain. Pati ameli hidup pati metuin magsidi. Sige. Paham saya? Dan buah-buah aja hinay magsambahayang. Sebagai ngaji. Dia magzakat, dia kita mo sa amin indama ini nulit. Inang magkasulot iyan at Allah. Mag-full sambahayang. Suwa gaya maghaji, gaya magzakat, gaya nuntut ilmu, gaya dami na hinang nasa nabubuwa sa magsambahayang. Kasi, ubus bang petek ka nuntuk anda na bang gaya may kinuan, may kikitekhan kinakan si luma. Atau anampak atau ano sa amin din Ini abdo yung hinang magkasulot at wakay. Saya payo sige tabi, yemi ang syarat nen siway kita tabi ini luhut pangandak Allah subhanahu wa taala. Gaya siya payo tabi pagi ero, makin sa gaya tabi tabi maghapsi kita hindi bang kita tara kita bihaje. Sumagwa tiya kita tabi indulungan pengulan ko Allah subhanahu wa taala amay bersama sige tabi. Atatsa kita betul asal song suya derben na song asal suya de penuin ne para man mian kabatain nati apeni atat sirikidiki pinago si Allah subhanahu wa taala bang pain tinang tinbi yene tinang yene ganta mekisutan sikita imbitaw sa Allah kiamat wallahu subhanahu wa taala tabut sa Allah kiamat hinang mekasulut sikita wallahu subhanahu wa taala yene mian hinang tin ubos pesono ni adam buat besar dia kita tu dia tak bulak bunjainin dia kita tu dia tak bulak bunjainin saya ini magkahagat magkahagat ni sami andok hinang nagasulot hinang nagasulot na hinang ten Mian atau anut na kita pangandakan Allah subhanahu wa ta'ala mian ene kwene be tebisara mian ubus niya tebisara wa Allah subhanahu wa ta'ala Quran
Ni ada besar Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran ni, in manusiain ni ada kini kita maksud si teggelante ellum tu upine kellum Allah subhanahu wa ta'ala bangku ingge kita biluhaya yene kellumanten bi puas amban ya kita pinapatay wa Allah subhanahu wa ta'ala supaya hap pegiatian te bisara supaya hap mian lututan pemote si waktu kita megkasuha wa megkasuru Allah subhanahu wa ta'ala ubus amban kemon kita inin mabaya kita hap yene kellumanten dukhap kita leuten dukhap pagibadaten paginang temapin tu si Allah punya ko ikotet bisara kesuno si ayat ini besar Allah subhanahu wa ta'ala ubus ngaka Allah subhanahu wa ta'ala sigite binansi ini si sine mabaya keluhayahan tu sa dunya supaya hap pag-ibadat nen supaya hap pemihada layan ne pag-iswa na Tuhan na alamin ubus pag-gain na dambu ang bankit asal mabaya kasigpitan mabaya gay hap mian keluhayahan kelumanen asal in kitinin kemon mabaya asal may keluhayahan di ba pens keluhayahan si Allah mianin si Allah kamat sumay si pitrek alumantu si Allah dun nga samihan tu si Allah dun nga samihan nubus Allah subhanahu wa ta'ala ngaka sigite bi dukhap pag-ibadaten bi dukhap ketelew tebi pabihati bil tu tebi tuju Allah subhanahu wa ta'ala paggi hati labianen subay kiti maginanghap duk subay kiti magmatalew ubus maginanghap ubus banggero hap kelumanten bitu tinanggero kita sa munsa gero luhaya na kinain sa inge ketelew kung sa inge paginang kumahapin bang sa inge kaara gaya ke konforme nan sinin inakahan kiti mo Allah subhanahu wa ta'ala niya ni sab guidance tebi to ani sab amban iya pitu sikite inin hinang tebi pero Allah subhanahu wa ta'ala si ayat na dalam Quran ni sab bisranen si sine mamaya si sine miyan pero Allah subhanahu wa ta'ala maghinang hap sine maghinang hap pero Allah subhanahu wa ta'ala hinang asa hinang na hap hadja ko ito bisarel lumian na hinang lay sali indulella atawa sali idudende dumen hadja dende dumen hadja lella sumegua ini maghinang paginang hap siya delulay labihan penge soan Allah subhanahu wa ta'ala tawad sa lugamat umus man amila salihan min dhakarin aw untha pero Allah subhanahu wa ta'ala si sine ini maghinang hap asal kemon na hinang hap lay nadja pagi siya daluman na panangap kita amban lelan na kesirende na ke itin tuhut na ayat bisa Allah subhanahu wa ta'ala supaya kita magkiswa dukiye ubus amban sababan paghinang na mahaplay bisan iya tayma na ina magkising magkarusungan iya dalam paghinang na mahapin iya dalam problema iya dalam butung-butua sa amin sumegua gapen ping koknen bang palandagan Allah subhanahu wa ta'ala hasal hinang na mahapin pangandagan Allah subhanahu wa ta'ala sali duiye lelarok dende ubus yan maghinang lay mu'min pagkahad na tuju Allah subhanahu wa ta'ala yan duman inarok ina sumegua tanda peg sacrifice te peg niyan lekak ni pagsawot na bigyan ng mahaplay sumegua iye duman inarok ina tanda pagkahagad na sa Allah subhanahu wa ta'ala bisan kasigpitan bang iye ngara-ngara ine kahalanan sa amyan bisan magkalamahan bisan magkiniskinan sa iya sumegua iye lay dalam paghinang na mahapyan bin Allah subhanahu wa ta'ala ike luman nilay
ye pag-aadali, pagkinaladali, pagkarindali, dalam pag-ibadat, pagkinang maplay, palanuhiyannahu hayatan tayyiba, yeni ipinde pagkilum kami iye, lilare ni kirindali ni ke, sahap ni pinde ke lumande. Bisan miskin ko, bisan kita ni ina sa amin kahalan, sumegua ka abing koktan bi sumegua, abang tek kapangandakan Allah subhanahu wa ta'ala hinang tebi, bisan kita biga ni arta abang dan artain pege, in bang tema tebi, yen kita enan kesigpitan gihap kaya lumatin bang ina kumaikuli miskin, etin kan arta ako, diyan pinayin tema ako etin na kesigpitan ba ko pinayin. Sumegua dati ma tebi metuan. Irin bisan Allah subhanahu wa ta'ala. Bisan pasaing ke miskin te magmakam sa ako makam te wok. Bisan pasaing ke miskin te bilang mata bi sumegua gabing kok dan dipektek kasambayangin ng bahayang kita bi. Inin Allah subhanahu wa ta'ala sabay hadja pagsarang sukurten ibu sukur sa Allah subhanahu wa ta'ala pinagkelom kita we ni dalam itin sa hapak ni keloma. Sabi ini antat dalam pag-ibarat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sumegua bisan dusaing ganayan kasin hap keluman sumegua bang piu pagsambayangin iu hadja hapek salponit upama bang piu pagpengajiin iu hap hadja may pisi limitanin minali pinain akalakalin buwag to pagseminar ko ito atau bang teka pengajiin buni anu arta iu hap Manila atau tungan-tungan na sabi pero Allah subhanahu wa ta'ala bisan mo sa ingay wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati bisan do sa ingay hap kaya lumanan na si Elodun bisan do sa ingay kaya wasya dayani yeri salat-laat na kaya luman na kaya lum Allah subhanahu wa ta'ala amban kaya lum na elum hakiki sampai pagtawad si kemete dalam kubur siksa taman siksa sampai peneluas dalam neraka jahanam siksa taman siksa ni sabi sine yen ni asamian ga pakale ga tuut ni pangalan Allah subhanahu wa ta'ala bubinnan iye keurungan harta wallahu subhanahu wa ta'ala iye keurungan rezeki wallahu subhanahu wa ta'ala supaya bangkuingge penginang ni naga dapat na sumegua bang ipete nagtuot duel alhamdulillah nur ala nur magtambak-tambak hapan. Sumegua dati maatebi magbakam sa ako bisan kam tem ako bisan kitebi miskin tamanan miskin. Lama tamanan lama si pangarta. Sumegua pekuta bisa Allah subhanahu wa ta'ala banghad sa kiti pinekole nunay pangandakan bikinanghap ini ko kasulot kiti Allah subhanahu wa ta'ala yerin sa hap ni keluman pemekellum Allah subhanahu wa ta'ala kiti bang kiti dalam pag-ibadat tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Palanuhiyannahu hayatan tayyiba yeni insab habne keluman bang pinekellum iya Allah subhanahu wa ta'ala dalam ini dalam pag-ibadat sine yeni ko kaamtu ko itutu dalam pag-ibadat bisan do sa inge peddi eten ulit mengajiin ge pitu ngaji bisan do sa inge ulit anong bahay pitu sumacid bisan do sa inge ulit pagumray saben bang magkasandalin pi mong ngari ano i magumra saben sab kitelew tuju Allah subhanahu wa ta'ala po sa pagbiad tiada orasin na tinateka, butia pegawas so mawduin na sumagawa murahan sa manabalik na bang pag-itiwete na pinagkalum Allah subhanahu wa ta'ala dalam pag-ibadat, dalam penunay pangantaakan etinin wa na bisukiti biyan na biyan na murahan na tibisarabiyan tabot siya law kiamat bang trisab kitibi pinaasik wallahu subhanahu wa ta'ala dalam rahmat na dupo tibisarabiyan bang pinisab kitibi ilamu duwan ang matipun na mu'min etinin pegua sikiti kita sikiti biene Allah subhanahu wa ta'ala jalla kiamat ampan sawan kita lew tebi tusi lo duno tujuiye do sawan beginang tebi hab sawan tujuiye sita gelan tebi Allah hada wallahu alam wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh